Bonahot Makimesa de Tadaubaino, Steady Recovery for Jenny Lasimbang, Healing Prayer for Joshua J. Striven, Steady Recovery for Michael Mojini, Steady Recovery for Adriel Isaiah Aaron Sibius, Sumambayang Tokonogi untuk kesembuhan di Sila Anak Gaman. Special intention nagi untuk kehidasan di Datin Mary Malatin, Om di Josie Besuin, Ovitan toko nagi isambayang datadabayno o kaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Bernadette Kiluk Dompok, Pito Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Linda Cornelia Anthony, Ata di Simon alias Chester, Emily Jombin Siap, Stephen Giniti, Madam Monica Uba Sili, Mr. Eugene Lido Mojinol, Sylvester Jikwil, Silverius Golingay, Raymond alias Imoy Majantim, Jovita Boyo, Paul Mosino, Josu Labangka, Madam Clara Tan, Michael Bong Kim Kiat, Rufina Labangka, Jinus Kisain, Sylvester Edmund Alex Lijua, Lilian Lijua, Crispin Lijua, Teresa Hong Jo Eng, Richard Lijua, Beta Juim Lajiman, Frederick Danggatil, Mauritius Danggatil, Anastasia Junian, Jacob Joytun, Rosa Linuis Kahin, Benedict Bestan John Goninu, Datu Alfred Postuin, Om Savyavi Koduduvo Itapui do Pomohyungan.
dia om no kido gum Iau do tikit adau. Idngan ditama, om di tanah, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Jesus Kristus datoko, om iko ginabahan di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua, miampay no Diosu sa viavi. Tapi na ngavi, kano mga kundudoso, ngavi datoko, kapapatunda na di datoko, sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kinaingan tabakas. Om day Yesu ay tapinay ngabi. Do nakpamidaw so koso. Id pamasaban ngabi ko. Om id bos ngabi ko. Iduno inayman ko. Om iduno iaw ko nangasan damimang. Masa dahasa ko. Masa dahasa ko. Masa dahasa ko tagaso koso. Itinopogi, damakin siyanso di Mary, iobitwa pointi hombus hahangay. Sa viabi ditasab om sang tingabi, om Diosu tapinay ngabi, do sumambayang mentok dugo, do di Tuhan kiningan datoko. Kikosena na dari datoko, ikiningan tawakas, mamuhyong dodoso ngabi datoko, magawit datoko, day kapasuzon sa lajul. Tuhan kosyanayno. Kristus kosyanayno. Tuhan kosyanayno. Kano sumambayang. Oy kiningan tabakas ko so poimpasi sa lajul. Panak no do tamoy mo si kayo na da papasudong do hisabsa do ideal. Do hizab do menumpuan do kalajaan no id tinapot do kinavo. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanak no, imamama siya mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitua, kiningan muntok sa hihinaid, aiso papupuson. Pambasan mantat disuat di Santi Paul dari Tuhun ngavi Rom. Nung kawasazo da momoguno do kobobo so don Tuhun, do manakaday do kododovo do komungkangan Diosu. Tu it di kotoinan do tazamut om talat o pinoizonan ay Diosu do tinan ngavi Diosu. Dadi bainomo sitido poisanan Diosu i do it di kotoinaan do kotunudan montok kopombi Tuhan Diosu ontok di tudipon ngavi ko hait do doso no kopiuman ko do aiso komositian doit kotunudan omnununo inanu Diosu mantat di aiso nga no piumanan ngavi i mamadadi Diosu do aikum ikum do baino tu ko lalaho dino no ponga mimpupus it kapatazon nga baino no po tu nakagabas ko no mantato so nadadi ko do tu dipon ngavi di kinaingan om kanu ko do tingadan do mogovit Diosu doit kopom bituhan Diosu om mintutuk it koposizon sa lajur. Tu igaji balazan do doso no po nga kapatazon. Itutungkap patakon di kiningan no po nga koposizon sa lajur it Kristus Jesus Tuhan do tokow.
ibos di Tuhan. Kotohadan day kikaning. Asanang no ituhun, ihuminansan it di Tuhan. Asanang no ituhun, ihuminansan man. Tototopot do asanang ituhun, iaw tumanut, di tutuduk di tangalat, au mindodoy, it dilahan di momimidoso ngavi, au mikaw, it di kopi kovangan, di au poposongko ngavi, nga ikonsikan no po nga, iundang-undang di Tuhan, imomondom, di undang-undang daw, dota daw sodop. Asanang no ituhun, ihuminansan, idi Tuhan. Miaga isido, di kazo pinatanom, daping, di vaik ngavi mo huzung, momiova do tuva, di do itimpu miuvan, iaw insan humozi do lon ngavi, sa viavi iman di sidonga, mokongo mai. Asanang no ituhun, ihuminansan, idi Tuhan. Okon ko ingka itangalat, okon ko ingka, tu izyoho mega, do tapo kinizap, tihibon mai ditongus. Tu mintamong ituhan, dilahan di tongo tuhit, nga ilahan di tangalat no po nga, tumutok doit ko tuman. Asanang Tuhan, ihuminansan, idi Tuhan. Izono itanavaw di pamagunan kadi Tuhan. Isay no po itumanut dogo nga kivamay di tanavaw do koposizon. I Tuhan miampai Diozu. Pembahasan manta dia bal tabasi tobitua sinuat diluk. Minabos Jesus de dimoki ki iyang avidaw. Nokoikot zo do mogobit do tapui do di tanah. Songko no di hizabku do mindab sindab no da i. Kiba po do kapodsuan i kakalpo do mositi toimon ko. Songko no di kaundasan ginavo ko do gisom i do opongo i. Mamuso ko naku do tizo do mogobit do pibabasan do itana. Okon popoy hozo Diozu nga kopi bohogizan i. Tumantad baino ompus do paganakan do himotuhun na po nga abahagi may. Tohu humavan do duvo. Duvo humavan do tohu. Itama abahagi do humavan di tanakusay. Tanakusay humavan do tama. Tina humavan do tanak tondu. Tanak tondu humavan do tina. Tivan tondu humavan do menongivan tondu. Menongivan tondu humavan do tivan tondu. Ia bal tabasi di Tuhan. Tabanay ko ngabi, nung dumadi toko do tutumano di Kristus, kataguvang toko do nunui kumazon do consequences daw. Nadi
awaza toko teko taguvang toko do tuhun i kanu menay mo. Iaw kanu menay mo. Sangyan do papabal do toko iabal tabasi teko mo govit di kapabalan di Jesus. Jadi nung iaw kanu menay mo. Teko i kanu menay mo mungkin pengukab o ginavo diho. Kalati isiho ibos da kiningan. Natay mo diho ibos da kiningan miyampay pengukab lo ginavo. Jadi ingko dati iaw kanu menay mo. Mungkin sebab na dati do akaso i opposition diho di hide. Kumazon ko na po nga i opposition in kasanangan. Jadi sangyan no pongaw ibos tabitwa. Opimanan dati do mengganggu akaso i alalahan no do opposition ino do ohodong audikano manay mo. Jadi tapinay ko ngabi i bos tabitwa tadaw bay no. Ano ka di Jesus mamusaw ko na ako da tizo da magawit da pibabasan da itana. Okon. Papoy hozo diyo nga kopi bo gisan Jadi nung obit ako dahil pamusaban da ako may na boss ko ditino. Ibos da kiningan paimpasi paingkuasa. Ibos da kiningan mega da padang di atawom. Ano tuminsok daid kaposizon daid ginava da tasasanguhon. Jadi ino sabab da kibada samono kahanan ikanu manay mo. Katapi iaw kanu manay mo memang aw mamaduli mungkin kiba dati do i komazon do agenda daw sandi. Jadi tapi naik kong abi in kapasizon po nga migadi tamoy mo obosku isa op pilihan teko mamihi toko day kapasizon da toko sama ada manay mo kiningan teko manay mo idon pamagunan manay mo kapasizon sa lajur teko manay mo i aw manak da kapasizon. Jadi tumano da toko sandi ingko pihi da toko tapi naik ko ngabi. Sebab miga di ongo toko in hozo da kasimban asanang no ituhon i huminansan i di Tuhan. Kamazon mamihi mizon i di Kristus. Jadi kanono id misa tabitwa diti kumatoko teko taimo toko i Jesus imanak da kapasizon. Imanak da konsikaan kumada toko da id kapasizon da toko da tikid tadaw. Azo ko na Tuhan kiningan da sabya bibinangon tumazano ko bosyano katay mo zikay dilaw ti takon sa diyaw. Tuva di tanap kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon dumadimay iti montok degay di lauti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan da sabya bibinangon tumazan ako bosyano nakatoy mo zikay dihing anggur takon sa diyaw. Tuva di gubas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon. Dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa.
Imang sembayang ay tapinay ngabi, kahubukan ku Dios ngabi. O tayo mo na dadi di kiningan, itama tabakas. Panak no dagay oy Tuhan, sumambayang sikoy, do kapantangan tetepot mentok tak ngavi no, do maza di koy man, kapamahidang de grasya no. Aba kasan sikoy nada di katapatan tangahom lati no koso tampu anon sa. Maza di Kristus Tuhan sa. Ituhan miyampay Diyosu. Oin sabato o ginabong ngavi Diyosu. Kano manak do kapanang katahuadan ngavi da di Tuhan kiningan datako. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajasa kapamo si Zanza. Tamoy mo inumbono po do manak diyaw do kapanang katahuadan ngavi. Oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tabakas ko so aiso kapupuson. Maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di kinahodyon daw. Minagabit si Dodo, koin waguvan, day o zuva da tuhun nato. O maza di kinon da sandaw, pinuhas di si Do o daw so nga vidagay. Maza di kinatungagan daw, manta di pahimpatay, no ibang di si Do ilahan kuma day kapasuzon ay so kapupuson. O maza daw kinain sa batan daw, day diyaw ay ama, no ibang di si Do itatangob nga da surga. O mingkano, miyampay di kopikovangan di tasab ngavi, sang tingavi. Umazaw zikoy do hozo kapahazan do kahazan no, tumiyampay ay so kapupuson, mga zaw zikoy. Oto tapot obitwa ko ay Tuhan, itobut da samyabi ko bitwahan, itinapogi. Da di zono da obitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza da papasandat di spiritu no da ditingabi, miyaga bahobaw umatu. Moy do ada dida itingabi da mentok dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk itimpo dan iman patabuso sido. Nasaga ko sa da suminuang dahil ko da sandaw. Naganoy sido da lauti. Minanak da ko panang katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di makikiiyang ngavi daw mos bos. Onuwo iti sabiavi ko pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susedap. Nano di sido isasaban insan po da minanak da kapanong katahuadan ngavi. Pinatak di sido di makikiiyang ngavi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko panginom naman taditi. Tu iti na isasaban di zako. Iza di batos kapabago aiso kapupuson ipatungwon may montok di Yesu montok tagumo. Montok di kapahiyangan do daw sa ngavi. May na iti daid kandaman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbazan.
Itinapogi, domaso si ko'y mamalamay di kaandaman di kinapatazon, kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, iloti da kapasazon, omi sasaban da kapamasusan. Manak da kapanang katahwadan ngabi, da nigitan si ko'y diyaw. Da kapadan di dubangan no, o manampuan di diyaw. O hudok ko so isi ko'y da sumambayang, da magi da tinanam sa di Kristus. O timong si Canada da iso, maza de espiritu tabitua. Ang damay Tuhan, Eklesiano, pantangkap, hid patatangkap di pamagunan. Ang mabitanan sila da di kapanuan na tawad sa kaday. Sungabihan miyang pa di Francis Pope Nagay, John Bishop Nagay, sabi di Padang Api. Anda monogi ito pinenga bidagay, inong kaodop idi kahansanan di katungagan. Sab jabi inapatay id kasianan no. Tay mo no iziho di ninavaw de vos no. Kasi nidagay sab jabi sumambayang zikoy, damiang pay di hahangay tabitwa Mary tina di kinaingan. Sancti Joseph Saborasido, miyang pay di apostol tong bitwa. Sab jabi isangti, inakapapon sikaw diyaw idpo pus da umulan ngavi. Kanu si Canada di kapasyan da dumadi da sapi tumungkus ngavi da kapasizon sa lajur. O mangazo o mambantog diyaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido, oy kiningan tama tabakas. Idi kapisan di espiritu tabitua. Sabi kabantugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi pano di mamama si naug masada kapangyaan pa yung kiningan katama si koy damabos. Tamad sa iit surga, kapitwa na ang ano, mikot o kumalintano. Isap no ay manda itana, miyagada ingka na ida isurga. Patako dagay at tadaw diti, loti sa to sa sanga daw. Pohyong si koy dahasa nga bidagay, miyagadagay da pohyong di santob mamuhasa mabandagay. Kada si koy opito day kay basatan, nga pagabaso si koy no mantad tala. Pagkabaso si kayo ay Tuhan, sumambayang si kayo damantad patitikid talat. Kotahuad no, damanak, dapibabasan, id tadaw nga vidagay. Dumasadi sa kaday da kosyanan no. Pagkabas kinadato mo damantad doso. Pampayin tampasi mantad sa viabi kasusan ginabo. Damaso si koy, paingandat, di kahansanan na bituhan, di kay katan sa di mamamasiza. Jesus Christus. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ku Diyaso, pibabasan ku takon ku Diyaso. Kada intong day doso nga vidagay nga day di ko tumbazan di eklesia no. Katahuad no damanak da sida da pibabasan pisan i katanudan miyampay hizab no. Imamama siya mamalinta montok so hihinaid ay so papupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyoso, tamoy mo. Kana magitatak, di tanda, do pibabasan.
Intangai i domba de kinengan, intangai sido i mangidu di dosong ngawi di pemagunan. Obi itu i sontop oho de dimakan min sesedap di domba. Itinan nam sari Kristus mengkabit tokoh dan keposusan selaju. Ano sumambayang panak no oy Tuhan sumambayang sikoy do kanu kau nalan mantad kahampazan id kono ngawi don surga. Asa kaday sikoy na da do nunu i takon nu id diti umulan babay no. Om patonda mentok ditak ngawi i selajur. Mazadi Kristus Tuhan za. Kotobian gugumompi di mononobus. Sabo di hahangai tabitwa Mary. Day diaw pinatak iknaingan itanak tontay son daw. Day diaw pinahansan di Mary. Ikotumbasan daw. Miyampay diaw nadadi di Kristus na tuhon. Tabitwa Joseph. Day dagay panogi. Pakitanay diaw sondi do songhun tama. Om obito sikoy de lahan do kaposison. Pakinwal sikoy de gracia. Kabinsyanan om sinyo. Om umahigay sikoy mantad patitikid tala. Ituhan miyampay Diyosu.
Ikiningan tabakas balakat na dad Yesu, itama, om itana, om di Spiritu tabitwa. Ugad no, om pabalo no, iabal tabasi di Tuhan.